Om Suwacu. Om Suhu nih bos, senggol dong. Coba minum Yakult campur teh gelas sama bon cabe om. Kalau bisa borong ayam om kini. Wih, teh gelas, bon cabe sama Yakult. Arso itu. Aku yang momen dia kok. Ih, mantap lu betul profilnya mah. Jadilah. Tapi sebelum minum itulah jangan lupa like, salin link, tambahkan favorit, posting ulang, di share ke kawan-kawan. Pokoknya di like, yang new request komentar, yang lu follow di sana lah. Cipu paras itu kali kau bagi lu lah, ciao. Yo. Bon cabe Yakult. Oke, kita coba makannya ya baras ini. Di sini ada Yakult campur bon cabe, campur pula teh pucuk. Baik, bahalo rasa tu dah. Yakult. Satu pucuk. Bon cabe. Oke kawan-kawan, sebelum mak minumnya lah, sebelum mak minum Yakult campur teh pucuk campur bon cabe, awak ada informasi dong. Jangan lupa kawan makan kayak Melaka nih. Lokasinya di dekat simpang Presiden Katib. Di sebelah lampu nombak ya kawan-kawan. Di dekat lampu merah sebelah kanan kawan-kawannya di Mungko JNE atau buat aja di Google Map Jalan Joni Anwar nomor 3. Oke sana. Coba minum deh permintaan sana deh. Tapi sebelum itu jangan lupa like, posting ulang di kawan-kawan hukum berbahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Aneh rasanya sana, aneh mana? Kalau menurut Iwa rasanya makan pade tapi manis, asam, kecut. Yang request apa langsung di komentar guys.